EPS teleclass. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته DPS teleklaha tiya emmeha dariwarunna maruhaba dannawa grade 4 islam mi teleklahaage mi baddal kolli zahu famis koba huriha kudinge hal kihinetta mis ummeed kuran tiya huriha kudinge halus rangalwani kama mis miyadu nagade molani molin a filawale miyadu mis nagade filawala ki man allah wodigemu hinga huriha kudimes filawal feshumu kurin kiya dua kiya lama قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي miyaduge filawaluge learning intention miyadu tiyakudin daskurani man allah wodigenwakan hamakun angade tin hekke misala eku bayan kura adi man allah wodigenwakan qur'anu dalil dakka miyaduge success criteria miyadu tiyakudin kamyabu wani man allah wodigenwakan hamako angade tin hekke misala eku bayan kurumu adi man allah wodigenwakan qur'anun dalil dekkumu man allah wodigen wumaki koba koba konkoje ku bonedeni missa man allah wodigen wumaki kobakan koba mihar wara gina kudi jawab devijjedo hinga bati kudinge jawab tarangalto balalando feshumen adi nimumen neti allah diri demi wodigenwo man allah wodigen wumaki feshumen adi nimumen neti man allah diri demi wodigenwo oba hema migota jawab din huriha kudinna maruhaba inge komme kame hingumuga ekan hingawa farate wakan buddhi qabul kure washagen hinga huriha kamakun engeni ekankan hingawa farate wakame e farata ki mai allah mihen kamun ekalangei wodigenwa farate tikuden engeta mai allah wodigenwani kon taneggakan Masha Allah rangalu jawabus as inge hinga balalando meyoti man Allah wodigen wani hain oduge matigawa khandegge matigawa arushi kolu matige koba migota jawab din huriha ko dinna mara boda marhaba man Allah wodigen wakamuge dalilta balali komme dimayakum wis aharmenna fenigen dani man Allah wodigen wakamuge hekita قدرتي كم منظركم أهر من هام وجندني معي الله ورجيم واقع هذه إكلانge كلادم وانتك ريدوا تكرار ومندني كم دواهكو إروارا أوسمون ديوم جسابو إيرو هذا داورون وس لوا فاني معي الله كلادم وانتكم ميغوتا إيرو هذا داورون جسابو أهر من إنجندني kankan hingani farate wakan ifarata ki man allah ka gab horiha kudin wis mifada manzare balala mado
koba huriha kudin vis balalindo koba mi huriha kudin vis e video balalomu konkame tengigen diye masha Allah man Allah odigen waka adi ekalaange kuladum wantaka hinga ba huriha kudin vis man Allah odigen waka anga ede Qur'an ge dalile balalama Allah subhanahu wa ta'ala Yasin suratu ge 30 avvana ayatuga wahi korawani والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العظيم معنى adi iru eyak kandeli gararu anivi tanaka daanden hinga hinga horite ei aziz wanta mola denewodigenwa raskalange minwar korawa fawa kote adwes Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anuge yasin suratu 30 nuwana ayatuga wahi korawani wal qamara qaddarnahu manazila حتى عاد كالعرجون القديم معنى adi handa timanras kalange manzil take minwar kurevime duwasve hiki kuduwe fawa iha gondi fada emburi atuwe jawma taandene ebahi hulevi handaka badal we jawma taandene ehema Allah subhanahu wa ta'ala ge miwahi baswulum sebainge Allah subhanahu wa ta'ala wodigem waka ekalaange wodigem wa faraekka mi huriha kantattake hingawani Allah ka iru handa tarita dawruwani Allah ge kuladumantakamunka adis man Allah yasin suratu ge 40 wana ayatuga wahi korawani la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ayatuge manai handu atula gatumaki iran ekashigen wa kami nune adi duwala vore regandu kuriyara dakamakaves numeveme adi ein komme icheme falakegga hinga hinga horite hem Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi baswolum sebenge iru handa dawrum mi Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum wanta kamun wa kamekka mikan kamaki mi ehen evves paratakun kurevene kamen nunka Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi baswolga Allah subhanahu wa ta'ala wahi mi kurawani handu atula gatumaki iran ekashigen wa kamen none ehema mikamun ebenge mi Allah minwar kurawa gotum wa kamekka miki mi ham horefa wa kamen nunka ehema mikan kamun ebenge Allah odigen wa faraekka mi huriha kantattake mola denewodigen wani man Allah oshum kas velumaki ves man Allahuge kuladum wantakan hamawa kame adi duwaswa waraka egas hedi boduwe emme fahum mewa ala gastakuga mewa ala hinga bada uriha kudin ves gas hedi boduwa gota balalama koba huriha kudinnaves demme deki video en konkame hamawegen diye masha Allah
මෑන් අල්ලාහ් වොඩිගෙන් වාක අදී කලාංගේ කොළදුම් වන්තක එහෙම මෙහා තිකුදින්න එංගේ නේද ගස් හේදි බොඩුවගෙන් අන්න ගොයි මාෂාඅල්ලාහ් වරරංගල් තින්ගා බබලාලම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වොඩිගෙන් වාකම් ගෙහින් එක්කකද්ද ඉන්සානාගේ හෂිගඩකි ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ತಫಾತು ಮಸಕೆತ್ತ ಹಿಂಗಮುಂದ ಉದುರತಿ ಮೆಷಿನೆ ಖೋಬಾ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಶಿಗಣುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವಾಫಾ ಎಮೆ ಮುಹಿಮು ಗುಣವನಕಿ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಿ ದ ಉರಿಹಾ ಗುಣತಕ ವಿಸ್ ಮುಹಿಮ ಹೆನ್ನವೆಸ್ ಹಿತಕಿ ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮು ಗುಣವನೆ ಹಿತುಗ ಅಬದು ಲೇ ದೌರುವ ಮುಂದಿಯು එහෙම මිකං කම කීමි අල්ලාහුගේ වදුවන්තකම වාකමේ එබ එංගේ එහෙම මිකම අල්ලාහු වොඩිගෙන් වාකම් මිනුනස් මෙහර තිකු දෙන්න ස්ලයිඩ් ඔම් මිෆෙන්නනි හැමයිකනි එමෙ මිසාල් එනඳ මිනුනස් අදි ආරමිගේ හෂිකණ්ඩුග ලව්වාෆාවා කාන්තත්තක අල්ලාහු වොඩිගෙන් වාකම් හාමවගෙන් දානි ආරෙමෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්වාෆාවා නියමයිත්ත තිකු දෙන්න විස්නාල බල කම්ෆයි ලෝ नेफई नेवालुमुगे निजाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाफा नेवालुमुगे निजाम कामफई देवाफा मुहलमेना अडु इवे दो එහෙන්න ලෝ මේ ලෝලුන් ආහාර මෙන්න තන්ත ෆෙනේ ආහාර මෙන්න දෙයතා දෙෆයා දෙවෆාවේ ආහාර මෙන්න දෙයතා දෙෆයා දෙවුමුගේ සමුන් ආහාර මෙන්න කන්දත් මි කුරවෙනි එහෙම මිකං කම් එබැංගේ ආහාර මෙන් හෙද්දේ ෆරාතේ වාකම් එකලාගේ වොඩිකෙන් වාකම් ඉන්සානු උෆෙදිගෙන් අන්න ගොයි ගබ උරිහා කුදිමිස් ඉන්සානු උෆෙදිගෙන් අන්න ගොතුගේ වීඩියෝ එක බලාලමාද බා දෙමෙ මි ෆෙනෝන වීඩියෝ එකෙන් වෙස් හාමවෙගෙන් හිඟජ මෑන් අල්ලාහ් වොඩිගෙන් වාකන්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් එංගේ ආහාරෙන් හෙද්දේ ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාක එහෙම ආහාරෙන් අලොකන් කරුන් හග්ගුවගෙන් වා ෆරාතකි මෑන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිති කුර්ආනුගේ තූර් සූරතුගේ 35 වන ආයතුගා වහී කුරවණි أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون معنى نوات هدي فرات نتي اورن هديغتي هي نوات هدي فراتككي اورن هي حديث تور سورة 30 هاونا آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كروني أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون معنى نوتا أدتكا بين هدي ايورن هي أدي كيتا ايورني إيمان نوا بايكي එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මේ වහී බස් වලුන් සෙබෙන්ගේ ඉන්සානුන් හෙද්දෙවි මාන් අල්ලාහ්ක මීන් එගෙනි එකලාගේ වොඩිගෙන් වාක අදි එකලාගේ වොඩිගෙන් නොආනම ආහාරෙන් ඉන්සානු නුහෙද්දෙවිස්කම් විස්මි ආයතුන් එබෙන්ගේ එහෙම වීම ආහාරෙන් අලුකන් කරුන් හග්ගුවගෙන් වා ෆරාතකි මාන් අල්ලාහ් අදිවස්කීතු කුර්ආනුගේ සූරතුල් අන්නාම්ගේ සතේක ෆස්තල සතරවන ආයතුගා මාන් අල්ලාහ් වහී කුරවණි قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء معنى خالق فان විදාල වාෂේ එකලාගේ හුරිහා තකිච්චගේ වෙරි රස්කලාගේ කමුගාවා හාලු කලකු කමුගා අල්ලාහ් ෆියවා එහෙම් ෆරාතේ තිමන් කලේගේ ෆාන් එදේනේ හියේ එහෙම මි वही बस फुलुन से बेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के में वही बस फुलुन ए बेंगे एम्मे हा ताकेती गे वेरी फराता की मैं अल्लाह का आदि अळुकन कुरन जेहेनी वे समय कनी एकलांगे का එහෙම එකන් එංගේ තීවේ බෙන්ගේ අල්ලාහ් වොඩිගෙන් වාක
koba mihar miyoti tikudinge filawal nimmaka haman ase demiyoti tikudinge masake ingaba huriya kudis masake balala mado miyoti mihar tikudinge masake fenna tirigawa ayatuge maana kiumafahu e ayatun Allah wodigen wakamuge tim point e note kurashi mis kiyal den tikudinna adi kiyetta heddevi faratenneti euren insanun hedigati heyye nuwata heddevi faraitaka ki euren heyye adi kiyetta udutaka bin heddevi euren heyye adi kiyetta eurenni iman nuwa baike me Allah subhanahu wa taala ge mi wahi basfulun tikudin Allah wodigen wakan tim point note kurami Allah wodigen wakan hama tim point tikudin mijeni note kora tikudinge kuda fotuga mi maseke koraninge ura kudinnas nikan ikan andan kollade demete tiriga wa suwal taka jawab deshe wodigen wumaki koba hiye Allah wodigen wani kon takuta mi desuwalge jawab tikudin liyani tikudinge note fotuga kuda fotuga liyani adiyese bote masakati man Allah wodigen wakamge tin hekke misala eku bayan korashi man Allah wodigen wakamge tin hekke tikudin misala ekiga vijeheni liyede hama me masakke ves tikudin korani kuda fotuga inge ehema huriha kudin ves kuda fotuga mi masakke koruma fahuga photo e nagafa missa vibe kura handan kodde vibe kurar huriha kudin sandan korati ekujjege nama class jahala inge ehenuni misaka neengene ei kon klahege kon kujje kame mis ummid kura meduge filawal tikudina wara rangala engege hingaje kama eheme mami suwataka tikudina jawab den wara fase wan kama mis ummid kuran hinga bado meduge filawaluga tikudina divase faharu success criteria handan akolla medu tikudin kamyab wani man Allah wodigen wakan hamakon angade tin hekke misala aiku bayan kurum man Allah wodigen wakan qur'anun dalil dekkum mi summid kura meduge filawalun tiyakudin waragina bayatake ingen gajjekama adi mifada daniwalega mis ummid kurani tiya huriha kudin wes rakka terive gega tibene kama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh EPS Teleclass